ner malaka niam be akamal ka nor online tv channel ka jan gwasa me bana rache me bana jakwen raje bana linga rache me shalat tabande ngai kana japanese intere which ka south sudan tega project mi kana tan mi te ke million de chop ke jan deju de dok ka kwi karaba ka mende la rai ka south sudan bana jalin ke lagwa mi jira mi jidit ka nor online tv channel ka jan chang nyam ko ji goro no subscribe ka bi mandanan la mande lar chet ka comment du ki der ja share bo on channel me der go along ler bu ko lingwa se me ler mi shalat a vice president South Sudanese vice president for infrastructure cluster taban dengai re wicha ka South Sudan chala do nene she project ka kwi karaba ka chajatan kene Japanese government ki kene kuma Japan re which ka South Sudan cha project mo cha ja fan ka dollar te chop ke million de jan dang de jude diok $53 million ajin project danan cha lada kene no balat ka project mo dun karaba ka an karama danan de do pre which ka South Sudan ban gwetten kontin chalat point and vice president uh, taban dengai ka dobo dana dong bekara burunga jere which ka South Sudan bana right ban jalinga go ka dobo dana chicken warga mu chicken tan ga je kana Japanese government en taban dengai kana lat kum dial chim gwe mo ka tur na me chicken ngwanet to go lung chicken ka tan ka ken ne ko na shal Japani ko de South Sudan der lap de karab de kelo der lap re which in winimi and yore ko na shangun ke million de chopo jende yu de dok $53 million akantin content ba project me ba jelat keje katanya vice president taban dengai bana chugo mandan en chalat gwasme en project en chatany taban dengai tanya je kene jafani eno wa yudo to kama karar ke ngon ka well bang kene Japan ala Japan power chikanir kon Japan ala wi shale Japan jike chikan yo yorpin no yo to ko ala kamrar ko well bang alo ka yo to ko fanni ke ko ba kara ba la tere wi ka South Sudan kene de kon bu kara bi la kene de kon den ke e Japan to chikan la no kara no mo beletre wi ka juba be jetiang en point an taban de nga shela de no ne na ka do bran shela de bana jelinkel mandana chalat ka do badan da kara baron ka ja shela re wonene kara ba men cha ta ki men cha yugo yorpin kume mela kume Japan kan yu ko na kam karar ka wal bank ko ba kara ba jaga bete wano a che jela de nene a jene lat ke je ko be juba ke liu be jadop en point en kara mandan en balat bedul gori dial be ka dop re wi ka South Sudan ana tega gwada chalara no to kara ba chup tare dul gore a chalat ban go bedul wal ba ko mo ka kara bre wi ka South Sudan no lo be juba ke lo be jarong ko do ba dana chalat ke ja a jena kara ba barong tin re wi ka juba no a jeni an kara point be chup ka ye dul wale ka ba chup ka central la central equatoria dan ti ye tetin a jeni ba kara ba chup tin chenya ko la no ne an kara ba wona ka malakal ka panal ba gwada to baka dop men gwatin kokin kan mention gwasa me kitin kalat bu kara ba chuptin ka do baranan shi vice president taban den gai lat keje chela no kara pe ke jen wona me ron kin dangro de diech a jen bu kara ba barong re wich ki re rol ka so Sudan gwasten konte chare alaka ko bu kara ba chuptin a jen bu yik chup tin jen bu kara ba chuptin gwasa mo men kulo gwas melon ko de karab der tin lalle to ngwanta mi chagari ga karaba en karaba jen luang na ka tin yan kamo ke jen technology time me gorje karaba she bat ko en South Sudan kum midit en kum South Sudan gorje no ci karaba che detel ni won karaba me kele long ki karaba che dire wi ka South Sudan en tama ke jen project me mi sha $53 million chaga nguno dio ko jen wo karaba yugo de la tok ka vice president tabande nga wajen chero da yaj po kejen telan mi dilung cheje nyot kejen kor gwada me kele ko lede long ko de ku me South Sudan der wo goya ke de development der wo gwa ka do dana gor ka jeje ko lat kana wo en wo ba wuj ba lat gor je en wo bran bro da yaj ka ba mun gwani jen ba jelat no mo chala do shi vice president tabande nga
she yoti $53 million chaka tain kana kuma Japan ko ba karabe ba jaga jarung reirul sa Sudan neme agenda na shalat eno an karab yik chuba latok reirul sa Sudan ka kor kami chilada chatok ajene jarwana me ba yik let ka je ko dobra na chalat ka je agenda na gor no de nywa ya kel no karabe ba yik bare we ka sa Sudan ka kipor jaga mi cha tanyane ana ban ta kamal bye bye